Kajika di komputer bat di laptop kabahajan jongpi. Hapaham sim nongpo Riboy District marpersya bat ke school Alpha Higher Secondary School. Wantit nangi ngin airu ka waranti. Hendriu banaya ki laptop bat khatar banaya ki desktop. Kini ki mar refurbish lane ki all stock. Kajing penkre jong giseng san pertai ban yakon ya ke election jit nong mikmat pajba ban pa Shakasi Hills Autonomous District Council. Lane ka bela juyong kum ka election MDC menta kelas dang bah kajing penkre jong giseng san pertai baper pat kham tam ki kertong yakon election. Ha kajing sedang jong giseng UDP ha Mauhati Circle lane ka Mauhati constituency ban sedang ya kajing penkre ya kajing yakon election. Arngut kirang ba kibalami syakmat ban penpau ya kejeng angnut ban nai ya kejeng sekri syagi pajba ka Mauhati constituency lengba kaseng UDP ki kentup ya ba James Seliang ubadiu MDC barim kane ke constituency berba plus stars im ubadiu he pulit wala syongthaj nagakam bat ubalayat kejeng sekri pajba hadin kejeng syongthaj nagakam sarkar kumunong ilam jong Riboy Darbar. Mentak sengipat ha kejingilang kebela penlong ha senong Siliang umdok ha Mauhati constituency kepada kejingilang ban pediang sung bah halor kejingwan peniaso jong uba James Seliang rengkat kinong yalam bat kinong kersian jongu syakaseng UDP kepala long ru da kejing angnut ban yakon ya ke election MDC na kene kaseng lasaki ya kejing sedang jong kejingya chaprang kejing penkre yakon election jong uba James Seliang na kaseng UDP kumu kertong yakon election MDC na Mauhati constituency. Wat laga ni parti kam syampat la pentikna ya tiket jeno onai Henry na kajing ajing kiran jong ginong ilam kene parti kila ya kajing kit pok kit riang ya uba James Seliang ba unlong kertong na parti UDP bat unong job ha kajing kon election MDC na Mauhati constituency. Haba ajing kiran na kaliang jong uba James Seliang ulapan pau ya kajing kemen bagi nong ilam bat kinong kersian jong ha kisnem kipla letno kilawan ban senran lang yu watla syam lakot bun bani poi ha kene kajing ilang bat kene kalapoi hadu uput bagi maflor ki badan ya kasyap jong parti UDP kim syam ladap ketkum kejing penmang bat nai sekinong ilam bat kinong kristian susu ulong bawat la kejing kela jong seng sanyi hima ka bau yakon ya ke election Henry ke bakat du hi keri ke mensim jong kejing angnut ban sekri yo poi ba kum unong ilam nalor kiwe kinong ilam bat kinong kristian hagini kesengi lai don langru uba Titus Star Welkan ubadi vice president jong parti hapa kejela ubadi ru MDC na sora nang ta uba Miral Bons im MLA jong nongpo uba Balajit Rani UMDC jong nongpo ubadairu UMDC ubai khunbiang ya ke election MDC na nongpo constituency arngut ki kertong MDC jong ke parti ki bakentup mi uba ADG Karbani u kertong geseng na umsning kakong Napi Marwain ke brika kertong na umroy uba Robert Jun Kharjarin uba plus stars im uba Michael Karhunai ubrio secretary ke parti na Riboy District lembat kiwi ki no ilam. Kasyap jongka ai bakawang kan sawatam lama tingdong ai bakkan tam ngin kawe ngin yakta hayu dipi kabum kasyap jongka oh bangai iya kini ki baro ki polisi terekam ngasmohon bangaru ngakwa bani donno hakni ke parti re kajinga kendua jonga ban poi syakni ka kalinti ya jonga bani poi syakni ke parti kolong lemba u presiden jong ka blok Mauhati bat katu kani kiri orang ba ki bedai ki hot jong ka bani ke blok Mauhati ki wan bani keren bat nga ya kendua bat nga ha kajinga liti ke jonga ha ka ba ha jitumu ke jonga bani ya kun biang ya kini ke MTC hakni ke tem ka ban sawan tengai kendua ha kalinti ya ke jonga kia keren dalai keren ngaru ngadon lupa kata kemensiam hakapa amut ngadon kata kejing temu lara kalong ngania tenrei syam ladai bangayat marwei ngalai konsol bat kini ngalai mir jembut bat kini ki riurang ba ki long kemi ki babun ki lai mesi menga ki ong kalapha ba fidan ke parti namar kejing temu ka jonga hagani MDC ke bansawan kamut kejing bot jonga kamut bani khun hi na ke independence namar balai hagini ki por ngaladon hak PDF Dei mangaru belai don bentalang benseng ya PDF ringkat bat PNCM ringkat bibak bantidor ilai don hantu ngalai kunru yak MLA hawarjar khatra nak PDF reto ki paiba ka Mauhati ki oinga nomor belai ba via kun nak ni parti bangimpat syania reu brio mobiang pelat ka kam ba filatrei ki ongenga ki kam ba filatrei mo pi hak jinglong MDC jo pi kalapau syakirar ba video brio batrei retang na kadao ka parti baki kim syania
Day namar takadaw ngaru ngeremno ak election. Namar balay bangay kun ng PDF ko PDF pa ba kimpat dip. Kani ka party ka bakumno kami kumno. Day namar takadaw ngampoy senu hang jingile ka jonga. Tingas mo tu hadin kata kipa ba kiwan hiban Plahanga yung babalay ngi kram tersan fi namar ka party ngim itu itaw. Ka party ka banang sumi. Day namar takadaw nga ngasarem mag election. Te hadian nang tu apoy biang KMDC ngalak kulumar jingbot nganile chay habakado ngay kun biang naka independence depai ba hak tu poru yo inga ba pingim itu itaw sipang satu de namar takadaw hak KMDC ro ngaramno henry mentah hak ini kentipat mami biang syahmat kajingmi syahmat jonga kalong namar balay Bangan ikun biang yakni ke MTC kajingmi syakmat jonga menta hangni ketika sengi ke saki banga ngadon menta bati ngilai don bentalang hakani parti UDP ngila longru ki dekhot hak bapura hakani ka parti UDP namar balai ngau ipi hak jingmi syakmat jonga hakani kenti kalong bagi paiba kiwenga don gibam stu bakla ke bajin PT sipang satu namar hakani ke MLA ke beladap ngaklem ikun balai baklam ikun ngani thu khana ipi lesi na preng jongpi jong ka district ne jong ka state ru lesi finum pat lesi fina ban tip na re ki don ki bom pat tip ngalalik bani kendu ye president rang ba jong ka party UDP ha to por ngalek marwei nomor nga ipai ba ha to por ki nga yit ka party ka bobiang ha kali ka MLA bladap ngan syo thu khana kendian ngalek marwei lesi na yang president imshania trai nga ngalek marwei itu ki por ngarang keren i oh ai tiket no nga ngani kun no nga na kamahati ipet nga irhi bangalit marway te nomor bunsin hi ginu candidate apa kilit ban a banlet ban pan tiket lane ban sekinu ki benta kilit kenhun bet kilit pikiri rong ba rai balai nga ong balai nga thlia kai balai nga penwit kai ye kinong pesan junga nomor kini kimdai ki brio ki bakram kam jam ki don la ka kam ka jam i ki makpet la kam ka jam ngalit hi mga marway Defusi ada ngelapoi hantu presiden ramba irki nga tidak adin dari irki lo ngasih tu karena dia dikai ke bajamo de anda ngalai keren ikli teman yang ya laingot ki kerteng ki baki 8 tiket na i yung na pedeng kini ki laingot menu khambiang hajing syala di berkelilang babiru na pedeng kini ki saungut menu khambiang ikli tang laingot tengah tu por tengah tu iman poisu senu tengok to ngah to por tengok ngapet ilarang ya keren ya kata ipet iba modiru ide banani na po mahati ipet iba bayar ide na mahati nomor kimi gini ilai teli kerteng iba sibis im tengok nga imat baim dei hi nang ni na po kadong kathan nang ni ngatrai kador jinge oi te ba kadu kajing besar jongki tengam tep nomor nga telami nang to takut no nomor adu tiket tengok to bidai ko tao kana sip bangin poi Kreto atau kopor kipat bahi balai bersaja katu mahoti hakani tem balai lesi badai nak kandidat ki bambiang sapoi kongres hadu katu lesi yang kopor lara jindal ai tiket yang ngaklepep matrang lapoi sakatom dene paga kam long kata ngakren ya kai ka basyek ka basar ka hadir bo pa ulah keren kanya dan nomor balai banga ngapet lara ngayat berway kum independence kipai ba bro di kisno tuhi larang ngingit poi hangki hakapor mga job mga KMDC ngalong independence nga job kum independence syong donpok no hato kapor baka donno kajing pat ya para nagaliang jong party bladon lupa hang tu ngiru ngilong peronbok ngiyo ekisuki ngiyo masakri kambahay pat ba hato por ngaru ngayo benlong no kum executive member hato kapor tay nakaraw baka jing pat ya para andre mentapat nga iba kani kapor ka menta kamday syu kamlong syu banong ba kum balong haki juk ke bamswa mentang i bangiladon kam daka kenhun nomor hidon kam ya ketimwo marwai hi ban sakri yo pa ba kam dai ke besuk lada krem dalai don lang haka kenhun kabala scam barkawairu kabang ngakam syania ai ka parti galong kam dai ka parti ka banang menta meneh kata ka dai hoy kabang ngai bar ka baar pat galong ba uwei na wemeli jong nakasnong jungi namar nga dai utrai snong nang tina po maurong napo maurang nam umsning ni habya chakisnong jungi 300 kilometer kini kiri orang ba bidan lang hang ni te nga di na tu wei na kiri orang ba ubadai MLA bampai hadwar blay ba SR Moksha uru udai wei
ubadon hakani ke parti lesi na kini kiriurim jong parti kikan mau bhai dengan ngai kata wat hasnong katharu ngajuya selok ki parlok perjor kiru ki ong kambiang hina ka UDP namar balaiba kani kadong kathan jungi ki badai ki kongres menta ki badai ki NPP menta ki badai na ki HSPP menta ki dai ki UDP sudah yang lada mafi piwan hagani lada mafi pitikna banyo tiket nagani ke parti klempep ini kilawan phai biang syagani ke parti handrai tang bayos mau ya ke sur ke bayat bangangan rungok UDP babun kilas nang bantun ya kilapun kila keli bajian sekali sisa ne ke bagsyu pensawa thok ki ngang ok kadai sisa teng irung habe so meeting no ki ngomta babun kila kwa banwan phai biang ka arpa ngi phai pat syakati kaliang siliang umyam Yabangi jukot silang miam ke border area ke Spok Blok 2. Hangheru kibabuan ki Kongres, kibabuan ki UDP, ki NPP, kibabuan ki HSPP, bana ki seng paper buan ki independen su, onda kila tip banga ngalawan sa ngaladon tu bangawan sa kani parti kiru kila plalo dia yung ngi ikan mau ladang ngi fi mata ba fi mut bani khon na UDP ngikan mau ya katur jong iba iki molong ingat dah. Bilawan mi pli haga caka jung iba iki molong. Nomor iba iki molong ru hadu binaklat idon hapo ka UDP. Te nomor tak daw babun ni pat ba nang tira kadong kathan jung istiru siliang umyam. Kini ki original UDP sudah. Tang naga daw bakim sohun syu ya ki leader ki bailam hagini kisni belalet. Ki poi sakamalut ken. Tak jipoi sakama cuki menta onda ngalapan penai ki bangan ikon nak ni UDP lesi ki don ki 8 belat babuan ki 8 belat oh pakai UDP kai tre pakai NPP kini ru tadi ki high level ngapain semua tu ya kata nomor beli kami ka kentian high level pisah keno alang naum ngong lada ki di ki high level ngathrai nadu basdang hakapor bikin form ya ke government ngamthrai lada ki di ki high level kim nalit nikong mau ngomta di balai bagi kini hadian ibanding kong ibagwa banlong high level nga oh hato por kidi ki arngot ki independence ken naong ipa ba kata nomor lada kimdai maki ngatrai kilayo ka government hato por de taitan na daw jungki kiduna kan numbers si simple duna numbers te syai ken nga perform government ngina duna ti number dikinum la ban form government de nomor takadaw de ban so thu de ban so ong ba ka parti UDP tang ba kay tre ba NPP kemot kladi high level henry la kimi tre ba kay NPP ba sarkar ki ay ken developments nangnung inyo ki developments kata ka di gaway ba hakan jing i jonga de nomor takadaw de ban ya so thu bakla henry ihapan sim ba kani ka parti ka panyayem ba ka Islam tam na ka parti rulo nomor kumbar si ongno nadu menu kani parti kelami ngatrai ngaru ngamdakan mau ha nadu menu laseng ya ke UDP nomor ngah kipor kadang datang kena tebut ngasulit ban tebut kat ubayang ubangi isania bak ni parti bat ni petlu ya kanu ke parti ke isania ni tep ta rengam tei belat ngam jeli belat tep sepang kani ke parti menu laseng re ngai ipat ondang layat kini kijingat ha kijinglong sama rambak ke jonga ngai ba kani ke parti sedang kalong ka parti ke baik tenat ka bangi keren pat ki parti rulo nomor ngai inadu ki por so amdai bangin petang ya kamta ni haban petlu ya kamenor kumno kilale kumno kitrekam balai ka UDP kane hadu menta kadai ke jing trei ba ka jongka kasani hadu kane hadu kini kisni nawangi presiden pechni pibu makna kitiki ya kini ki maflor ban pendeng yangi hangde ngonga kata kasong habi kanu tuli yo ngapet kanu mat kinwan ngonga tengam nang ban batai tengam tep haba ka jingi jugi pa ba lanang ong naiwan ru kiwan hi dengan le kumno kan ngamla ban khang iki te namar kata kataw ngoi i sai pet la dunanu tamru kamlilei tangba nilai don lang hang ni kaladi kesaki hakani kesni nak minta kejinya don kejinya rung jungi syakani ke parti dengan umturan penjerong su desa kowe ru hakajing sisa hakani kesni ke bakaman tam hakajing im kejonga bat ke basmo si ru kalan si benta hakani kesni nomor balai kata ke basmo si lesi filaban kendit pengaong ta hakajing sisa suong ba ngalai keren no nayeng ngasem naymi pa ngopet sini wat soi nomor kali kesni ke bangimla su ben kala nomor ngina depen berapa ba ngini don mata kesni banyarung parti nomor mene mestep hak puar sawaji mestep ngayo ka kubur besosi ba umentrai jonga ubanga ngabut hau udang suklat mene te kajing sisa i mei pa yo nga ke kamni lei nomor kani ka kam ba blade penbet ke blade penbet lupa
kamlong ba pep I kani ngin tang don mengi hieng dapat lawan tu ngin sepet ya kebasa badan kam bende hieng den rei to nga ngasuhun ya kata ai ga ba nayeng kila ayanga kumboong mo kemudian kentian penginai kena mesra yong lo terak tak kumba pha ime nayeng denum dei te kambot habang pha ime nayeng kambot ka jingmu jungiru kan urlong kan poi sakathom dinginget skam bagi bedon lang hang ni hakani kapor iwei piwei kanong ka sakhi berkata ke jingkemen nagamta karibhoi banamta karihi brok namta kariba jaberiu jingi brok kawai bar khamtam nagamta ka mawati constituency banginwara namar ngismo thu hi hangni apo mawati jungi ngidon kam ya kibriu kibara kibala ban petlang ya kata ka khia ka son lani ban petlang ya kata ka development namta ka jingbet jingbiang jong babun balang bar khamtam ni le yakup siliang usam siliang lesi napleng jupi ibawan mata hangni kila pila banong ba bali gani kini ga mawati blok kili kuni kata-kata rar ko pamitanap na kata irukat rengi ngim kam ya kata ngidon kam ya kamensiam kapasya treasure hem nagamta upat ba kata ka digaway ladang isong makna haplaw ladang isong makna hamadan nani harus surok ban yalap nagamta ban yalap nagamta bantay namta ka ri bakalo jaberiu ban namta ka konstituensi brok we ngim don jing snowi area ladang isong hamadan ru kam dan jiper baik gibabun gibalang kini ginong pesan jungi bawan mata kisong hamadan ru kim snowi area namar balai kisohun ladang ngiyat nagamta ka jingbet jingbiang jong babun balang jong mauti konstituensi jong kari boy hibrokwe ban namta ka ri jaberiu hibrokwe jong kajala jong hibrokwe te tangda kani ketian ke balingkot ngisai karan bah nang ni syakmat ngisalet syakisnong namar lesi kisadon ki basausi ba kibabun ni namta kibabun ru kiong beli film betep mau ngasula nga habsu om no pa kani kakam bagale na ka party om dei bangale na mga namar ki khot yang nga kinabus ni bangin ru ken re na kamta jong phi kibabun balang ngin sawan pat hakisnong itaw lesi ki bayudan hang niru betep lang iki om basuha om ba James on sawan hakisnong tingin sependeng hi gini giju hi lada gile hakisnong ne kumno na ngong ba haba ka ka jingmut ka jong phi ba pinrung sa kapan ngalabu ke jingkeli balai hijit ya ke parti UDP Bandung ila jubab yong ba kubang ape himenta na baro ki parti yong nga imon hi ya ke UDP te kadai ke jing sisa kabaila keren ba kumba kalau menta namar ba ki pat ba kilayu i ya ke jing trekam jong ke parti UDP hakini ki sansnem sausnem laisnem siteng hakapor ka bangialam ya ka executive committee hangte hapo hasil autonomous district council de kublai sibun ba James sa sisir ni pedang subay pi but ngidap ru daga jingkemen meneng idang kerengkai hangi ba kini ki perlok mbas niang ni ba James hangi Ahmad ngong seniang ba James te da i syai ka jing i hansom bhabri mo dan suwi perlok padang MP kandidat jongi na riboy mentai bhabri sudah bandaya le model le aktor aktres telala ki jongi pe ba James bhabri pe kong nafi le tanaya keren ba idi ru bhabri oh Pak Idi, dayang saya lihat. Ini tu. Baik. Iya. Tengok dan bok. Oh. Kau siti kelet. Mak ya lah. Bapa em ong kertung ni kau ni. Oh, bapa legit lu. Dadeng lagi sekali kemat diam. Te ngong kadon ke imat ke bapela kan ni ke sistem ke pemerintahan ni nari boy. Aku akan penken mau ya pi hakasnam arhajar kendai mengejob MDC tu por ngejob baru gisit dapur riboy deh hakat tu kasnam kaba ningkong kata ke pipi jogi ke MDC ngilajit ya we MDC banlong siam nre na riboy ki ong yangi umno bang ngila perjob pro gisit him ICM yangi takadaw ngila ICM ya Dr. Bom ya Dr. Bom hakat tu por dan mereka basusi kalau ba tang hadin ru benai pat baklem ke executive committee baru kini ki MDC UDP ke milut
nang ni nakaparti ke sungi. Dan renga kermen mentak Islam. Baladang ila ban penjob baro kisi ru. Bapim sobha ban numimi. Ngala ai nuksa ya iba James menin. Ngong. Banga sokben ko munong yalam hapo district council lagi MDC. Bahakan ni katem ke bamenta klemdon uweru FDC UDP wajab naga UDP bantet. For record. Baru si kata nak iwi parti gepet. Dia job na kongres, gepet satu, puai NPP. Baru job na NPP puai saweng. Ha? Mereka sukumen part bangiyo nak iwi parti banwan sa parti ke jangi. Kumba balajit, ba Mitchell wan kar. Iwan ban-join ba parti. Balay. Namar baking ya kan komtrikam jog ni ka parti. Balay iba Robert Ijit na kay parti UDP banyale ya election MP ngan itu. Deh haga jing trikam jog ka parti. Lai ki mat trikam jog ka parti. Takadaw isa slan panuan pan tiket na ka parti. Hoy wala ka result kalong kumtu ng imsang eh. Nang ilabu ya ki mau nongrim. Hakan ni katem ka bamenta. But on 4 Judan Executive Committee bala ban pas ya ki bill. Daki san riu teli ki bill. Wala dang imyo asen ha katu kapor ka bangidang don ha kasuki henry kilayo asen hadian. Kita bil ki bangila draft lagi. Kawai ketika lambil. Hilengok ba mensua kini ki kartong ki jungi MDC wat ngar ngong ngan lek ada se council ban penek khandau ka siap. Re nang apoi ada se council ngap sim ko mu IM jogalan ngalap arim don ando ta ada se council ban penek khandau ka siap kan. Ndanai. Gitu gidolir ki ba piatho ba pi ki snong. Kidolir ki bapen scam ki SIM. Kim dondor hakmat ki bor sarkar. Mdan ba itu kedulir. Kadi tangka kot ya tho yin ki om. Pinah balik register apa DC office. Rehadin bang ilayo. Ya kan ikalanay. Hadin bang ila codify. Ya ka riti ka dustor ka jungi ka kombat kendau bak siap ka jungi. Menta ki dulir ki jong kisnong dulir jong SIM menta la itu wat daki bang la itu daki trat sorta kanila le ha kapor baka UDP dayalam ni kis ila shna ki an bal itu ya kita ki village development council ila draft ya ka clan bill ngala draft ngala wanra house ya kata ka inheritance bill, property bill. Wala dangin padio ban pas benta ka doon ka select committee hanggang ya siniha ban pas. Kata ka an ka ba nga kung siyam tukupor nga ya siyong ba iba Robert ngayong ba kai ka bangin le. Ngi bagi samla senrang jungi kisay do jing kermen. Banong batang ka kun kado ka bayo ulut. Ya ka property. Tangki kentay ki bayo benta. Tenteng ki senrang ki sorem nila di. Bagi ong bangimyo lang. Ringi waray kanikaan kumnuban ay bor. Ya ki kumikit pa. Balada ki don. Ya kata ka will. Ya kata ka mon. Pan ay ki kun senrang ro kilaban le. Kata kanikaan ka bangiwan ra. Banga kermen ba ko kasi ni sala banyo berpas. Lawaray kaan ka solid waste management. Kumnuban control ani ban pek ya kani gajing bun jo kajabo kajaban hagisnong gitaw ilala ban peniyay bek ya ka sensyar kadar haki ilaka gi ba fair so kumen menta ngayo niyo iba James ublolong MDC ublolong ru IM jo ke ilaka ban bat gi ilaka kam de basok hidon bok niyo iba James ublolong experience babat ya ke ilaka. But for record, ani tu epi baka kran ni kani daga jeng so sarong. Tikan mau baka hima melim.
kahima melim ka di bayar mau kabahe seduk sini sepoi seduk kana para yo taki yo tangki acting siya tangki acting siya taki pau snam bersuni tangki mukot nama tangki kies Nredai haka isi ke jongi bangila ban pelong ya ke election ke Bapura ban yo sim Bapura mensyua ki isi dang Baburom try ba jem su tu ha lalong ilaka nu gile ku isi kim jumpa bandan sim Bapura wa bandan acting balai dan acting yo pergi tu suki tiap-tiap isi dalam nget tu CM ilaka kamu ha tu kisim kim nek slap la bantung dununo don li bola kentho wong ba mo ka hima melim ko ade ka ATM jo ke district council ki ka bola kerdu pisah penki us melim bakwa pisah penki us melim dai hak isi ke jongi ni shimi ke challenge ni shimi ke garai kumno ban peniai baik ya ka sunsyar ka kadar habang iong ba ka district council kalong ban penklan ya ka sunsyar ka kadar takadaw ni shimi karai ban pelong ya election kibun ki hima ki baju daki acting daki pos nam yala ban wan rai ki sim di Bapura ngamdon puar ni ban krenlut ngila de pen kre ya ka presentation ka jongi ye ki kam ki bangilale ye ki bill ki bang lapas iba James bat ka isi nang ni na mau hatingin sa IFP ya ka ni ka presentation ka pafila ban peni haman lagi senong, haman lagi tahu. Kenang bagi beliau kita dipat bak kita. Nomor pun kita keli. Kila you tu UDP kio. Kila you pat bak sejar. Ni kuat kajing kelak, ki pertai tak kajing kelak. Andre kita ki berpertai kajing kelak kuat ban keli. Kai kau kajing kelak kila warat. Basai sisin, kamau hati kan say, ya u kortong upanjok naga parti UDP upa James Liang lada ke parti ke tiket kata rumah kadang ya ini keren ning laki bokir yang lupa dah naga distrik ning laki bokir yang lupa dan dari ke tiket kadang ke state election committee ke Banrai balada ubli wibit cengam Ardadin bau Pak James unyo ya kejing jawab na kene ke konsensi ke bailet mesti SR Muksai la jumi teng ilalong menteri hak sarkar ila Syakri gadong berkatan ba don bok kumde ila job teng nagani konstituensi bat kamta ter ni ba ngimde bandu jing kermen bo kedin kenong ma nagamau hati konstituensi sasisin kinwin ki klau sasisin kin ki mau ba parti UDP kan kirasong ban sei ya kinong mikmat kiban kit ya gelengkor naga benta kani gadong berkatan ngimben yeno kinong mikmat kila trei kat berkila ki sitting ya mele lene MDC lene kiwi por ke bala de pro lala ke kamera mlatre tenre kani ke por ke pabiang ni sutu ki perlok hangni ba jem sumda kesgi nang ni syakmat dadi ubkhot Bapura pindon ke jinge trei rengkat bat ka circle hangni ba alas kum u presiden kinong kit kam ki badon hangni baro deban akomodat lang yaki deban aikam deban benset kelengkor ban trei bat kamta ter ki perlok nong trei ke bali elpa bro ba deban perkhat banong ba gini betmai ke balate pencong charut der ka kamta deban penkit ke kelengkor deban ni ai bentalang bani aikam bani kit ke office bearer bat kamta ter namar ba ngidon lala ke jong ke kamram ban kit iba jim seliang dilakut jengmot na ying na sem galadon ke jinge keren ke jinge penbej leaders ki jong i bat kamta ter ni sau kemen mane klem de yo phone ba jem semua yo klem yo phone ba tang ba krui kumni la yo poi klem yo kontak ba la pen bet kirki dan re kat kini ki perlok ki orang ba kilong kemi ki biawan ni sutu ya ka jing koridor jong jing Syakri ke jong Pak Jem ke baila Syakri hapedeng ar hajar khat sau bat ar hajar khat kendai kum MDC yang ketu kepor Imaratin banong bagila don ki kam ki bi lale hi intip khamba mai intip khamba kabala pelong ya kiri orang ba aru pan poi pan sengap menit tang san 10 menit bagi yo ban syong hang neru
kidon ki orang ba kilawan ban keren ni ban kubli kiti ngas ngap lor ni hindian bagi keren tu ki ong biang iba filawan biang ni dan kermen me video wan biang iyo jing kermen ki ong tai fi ngasong ni tengi osno te ngiyo mensim lang hiyo pleng kadon gajing kermen hadin kamit ke bedung barbor kawan ke setiap ke bapana melilai kila bandon gijing sngau no mensim gijing sohiar mensim gijing sngau du bor bat kamta tetet kilong ni kamta ni ke politician ni mat be iya kata ada mana bom jumat ni ro election to ilede te kan badang ile ngidang jok empat mat gijing rem tendre gijing bangimat gijing rem election kala juran ni pa jong amen suar kala yeng election mo hati arajar lai irem kajing susi yang ketuk sinem habrem election yam sitio padwair ngajam tu sinem termau setuju padwair ki umat pasusi layak kun do jab tu taw job re mlele hadin kitiki ki ibang umat ki jingram ki ku kepor soan se job uble umpat bubet upa patcher ki job tau kon lanong po la penjob taw mlele ki jing bubet ki jong ble ngi hang ni apo Ribhoi district ngi kran kelum apo Ribhoi district ngi so banong bang ilong kiba dan bok haru kata-kata hak bang iyo gini ki perlok kiba ya treasure hem nak tak ke parti nomor beling ong kumta nomor ba ha kapor ba mensua ka ba ngidang don ha ketu kapor kum ka district Iborakaway ngilayo ban pediang ngi ba balajit rani hakasan terik ubenai April ar hajar arfuar hang tai hapo madan umwang mo ba balajit hakaba mai bat nerus pak mut ki nongkit kam jong ke parti kongres kilawan ban pensno tilang baga parti UDP nano kata kasgi hadu menta ilalong inongkit kam ibapura jong ke UDP bat menta ilaki usyadu kan kerdan presiden nado to kapuang ilat fungi iru kum balong kum working president jong ka district Iborakaway bat menta ilalong kum presiden bapura jong ke Ribhoi district to ki perlok no umroy nga la supudang subhay ki mo kilaiwan lang warhod i kong nafi marwen bat kilong kumi kiba ngam dala am je kerteng subha bangin ya dalang sini to boleh to akabay day bakata ka jing batay kalong ba lengkat ba iba balajit ladon ban rus pamut kiba laywan ban sakhi hatu kapor na do iba amer ba aling do lawan ban sakhi ban pedang borom iba balajit iba jimino iba kermen sulla bati katun ke meli ki laywan kalong sngi sa aja gan mau bat kumjuru hakan ro tadek banai me ha kap arajar fuar presiden jong ka NPP nongpo constituency ilawan ba Agustin walang ilawan ban pin scam ban snok tilang bangi ke parti hak tu kapor mairu mentai lalong kum secretary jong ka farmer swing jong ka Ribhoi district ila pentib ba imyo abanwan ba dagi kam kiba imla ban ker but ngan pensno hangniru ba dei haga khatnyo trek banai jun arfuar araja arfuar ba iba baya hun lang makdo iba pv la itho ba ilawan punya sno ba ka parti lemba ki pro jong iba ilalong ru I candidate hak tu kapor ban yakuni election MLA nangta pada dei haka arfunyo terik ubenai Agos araja arfuar hatu kapor iba sonsai magri iba long shirhem ba haka parti jong iga UCPF mo hatu por lembat ki hajar mut ki nongkit kam jong i kilayawan ba penyesno sya ka parti UDP bat hatu kapor ngilala ban penskem yaki hang dei po umsning bat ngila balalong ro kandidat hatu kapor na po umsning bat imsem la po so tang nakatu kaning teli keyboard ki bailarem bat ngi scam ba ngani skemaru inang dan kata kejembut hakaba indan lang tega umsing circle lang te bat dangam bakla bat berkade hakapo hakas arfu artrik benai mas araja arfusau ba dan bok himde kimba pipi itu ibadai I presiden yang ka UDP Ribhoi district ila ino kam kum u presiden yang ka Ribhoi district mo ba balajin hakato kapor ba ilalay penyesno bat ka NPP hakato kapor ila ag siti risan syanga usketri te ngirung impoy perkhat ba ini kata kakam bat marmar ru dengan makla ni hakas ni babut mo ni hakas ni babut ni layo ban penskam berde ya kiwe hakas ni babut afso tri idon lang bati hakni ka jo jaka ni laywan ban
yasong meeting ban ya penbet ye kikam nakabenta kan ni ka poste menta ngasngo ban ong yefi gini ki bang syetu khnalin ko kalong ba ngisngo ban ong bang idon bok hadu kata-kata bangi menta kasngi kalalong sa kasngi sa dingken ma ka bay ba James Liang i lawan penyesno bani ka parti bang scam banang ni sakmat ngi nakalang ka parti rengkat bat ka sarkil ngi netrei sirhem rengkat kenang bangila bangin ya safran ya kan ka benta Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak benta ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru wei ar nyau lai